Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ikoze na TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko Amerika yafashe umwanzuro ukomeye mu rwego rwo gushegesha ubukungu bw'Uburusi. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu byabyiza ukanze subscribe yo kamanuka gato gakana no kunzogera kugira ngo utazigera ukikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze. Amerika yavuze ko igiciro ntarengwa agishya ku bitoro by'Uburusiya kizagabanya amafaranga y'inyungu bukoresha ku ntambara inyuranije n'amategeko muri Ukraine. Minisitiri w'imari wa Amerika Janet Yellen yavuze ko icyo giciro ntarengwa cyemejwe ku mugaragaro ku wa gatanu n'ibihugu byinshi by'inshuti izayo zo mu burengerazuba kigezwaho nyuma y'amezi yarashize y'akazi gakomeye. Igiciro ntarengwa kibuza ibihugu kuriha amadolari y'Amerika arenze 60 cyangwa se 63 by'amafaranga y'u Rwanda ku ngunguru imwe y'ibitoro bidatunganije by'Uburusiya byoherezwa mu mahanga binyujijwe mu nyanja. Iyi ngamba yitezwe gutangira gukurikizwa kuwa mbere, yongereye igitutu cy'uburengerazuba Uburayi na Amerika ku Burusiya kubera igitero cyabwo kuri Ukraine. Ukraine yavuze ko igiciro cyashyizweho n'uburengerazuba gikwiye kugabanywamo kabiri. Uburusiya bwavuze ko butazohereza ibitoro mu bihugu bizagishyira mu bikorwa. Icyo giciro cyatanzweho igitekerezo mu kwezi kwa cyenda n'ibihugu byo mu itsinda ry'ibihugu bikize rya G7 ari byo Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, mu rwego rwo gushegesha ubushobozi bw'Uburusiya bwo kubona amafaranga abukoresha mu ntambara muri Ukraine. Itangazo rihuriweho n'ibihugu bya G7, EU na Australia ryavuze ko icyo cyemezo cyafashwe mu kubuza Uburusiya kungukira mu ntambara yabwo y'ubushotoranyi kuri Ukraine. Yellen yavuze ko ibihugu bifite ubukungu buri ku kigero cyo hasi n'uburi ku kigero cyo hagati na hagati byagezweho ingaruka zikomeye n'ibiciro biri hejuru by'ingufu z'amashanyarazi n'ibiciro biri hejuru by'ibiribwa bizungukira by'umwihariko muri iki giciro ntarengwa cy'ibitoro. Yavuze ko kizanarushaho kuba imbogamizi ku mari ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin no kugabanya inyungu arimo gukoresha mu gutera inkunga igitero cye cy'ubugome. Yanavuze ko ari nako icyo giciro kizarinda ko habaho ihungabana ku bitoro bikoreshwa ku isi ryatuma ibiciro bya essence bitumbagira ku isi. Mu itangazo yasohoye yagize ati, mu gihe ubukungu bw'Uburusiya busanzwe burimo kugabanuka ndetse ingengo y'imari yabwo y'Uburusiya ikaba irushaho kugabanuka, igiciro ntarengwa kizagabanya ako kanya isoko ry'ingenzi cyane